Kevakala ukuthi lo mfato emalangeni alikho lele kubheka kunalele simple verse ke Nkosi. Thank you verse Lord. Izaka 1 verse 10 ndoda uma izoni zikuyenga ungavumi. That's a verse lengiphiwa uGogolona ukuthi noma ngabe kunjani isimo kodwa uma ungavumi. I also like another verse lapha ku Zechariah chapter 10, I think it's verse number 12, ukuthi by my power I will make my people strong. By my authority they will go wherever they wish. So that's a declaration ukuthi even now 2025 we need to prophesy and declare things upon our life ukuthi uNkulunkulu usi by his power uthi uzosenza ukuthi sibe strong. By his authority we'll go wherever we wish. So meaning other words ingakhuthatha emakhaya nje ukuthi lona loyo makabe namazwi esiprophet empilweni yakhe nakulonyaka lesiya kuye ukuthi you can prophesy uthi I will go wherever I wish. I declare ukuthi things will happen for me, things will happen for my family, whatsoever that is hindering me nokuthi izinto ebekade zivala umndeni wami kodwa kulomnyaka 2025 I declare ukuthi mazenzeke ngokukholwa ngoba lithi iBhayibheli lizwe lincotshwa ngokukholwa ukuthi wonke umuntu onqoba ukunqoba kwethu ukukholwa. So meaning other words it's by faith that you can overcome things. It's by faith la singakwazi ukunqoba khona izinto. So meaning in other words ngiyakhuthaza nje emakhaya ukuthi masingaphela amandla noma ngabe izimo zinjani sibona kuvuka izimo nesimo phambi kwesinye isimo kodwa masingalahli ithemba ngoba uNkulunkulu uyaphila. Masingalahli ithemba ngoba ukuphila kwethu sincike kuye ngoba ukhona wangikhuthaza nje wangitshela ukuthi imoto kaMercedes awukwazi ukuyisa kaToyota kodwa imoto kaMercedes kumele uyise kaMercedes ngoba yazi kangcono. So meaning in other words nathi singabantu kumele ukuthi sibuyele kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usazi kangcono impilo zethu nokuhamba kwethu nokuphila kwethu nokucabanga kwethu usazi kangcono. So engakusho ukuthi masiqhubekeni simthembe uNkulunkulu akasoza silahle akasoza sijabhise ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Thank you so much Nkosi. Thank you so much ngemavi ekusikhuthatha siyabonga kakhulu mfundisi. Thank you so much. Ukhona there is something you can do for us is to pray for us before you leave bazalwane. Siyabonga sithandaza nemlaleli ekhaya. We can pray. Asikhuleke mlaleli angithi nje sisakhuleka asende tindvo kule ma holiday etingeke sikwatise temkwatise uNkulunkulu. Konke lesikwendako asikwende lokutawujabulisa uNkulunkulu. Mlaleli ekhaya nje makholwa abazalwane umhlaba wonke live lonke leMaswati asende tindvo lokutawujabulisa uNkulunkulu. Kulesikhathi sema holiday asikhuleke. Bayethe Nkosi sikinika lonke imvumo nguNkulunkulu ecaleni nguNkulunkulu egcineni. Nalamuhla Nkosi siyabonga ukuthi uyasithanda lesive seMaswati unelisu lelihle ngaso ngegama lika Jesu. Siyathandaza Nkosi wonke ulalele kulesikhathi lesi akwehle amandla akho ehlele kuye akhulule impilo yakhe akhulule likhaya lakhe akhulule konke lokuphathelene nempilo yakhe egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga Nkosi ukuthi emandla akho ayasebenza futhi ayaphila akhona. Siyawemukela endawo umsebenzi ophelele. Siyabonga uNkulunkulu wethu siphetha lomnyaka sibonga ukuthi usiholile kwade kwala sitawucala lomusha wa 2025 Nkosi. Siyabonga nawe sitawucala ngemandla nebukhona bakho utasihambele embili Nkosi yethu kutasihambela kahle. Siyamemete egameni lika Jesu emabandleni nasemakhaya nasemisebenzini Nkosi kutasihambela kahle ngegama lika Jesu Kristu. Siyakubonga Nkosi yethu citha kuphila kwakho lobunengi kwehlele kubantwana bakho nakulesikhathi kuze wena uthunyiswe njalo Nkosi enkhathimolo. In Jesus mighty and wonderful name we pray. Amen. Amen. Thank you so much bazalwane nambeni kahle. Sibonga kakhulu mama nje kubandana egameni lika Jesu. Amen. Thank you. Amen. Siyabonga. Okay.